Slučaj Jelene Kovačević, Vukovar, 2011. godine. Veče 7. oktobra 2011. godine, uvod u porodičnu atmosferu. Jelena i Branislav Kovačević završavaju svakodnevne obaveze. Deca se igraju po stanu u Borovu naselju, dok roditelji razgovaraju o planovima za naredni dan i obavezama u školi. Komšije ih vide kroz prozor, mirna, normalna porodična veče. Atmosfera je rutinska, tipična za radni dan. 20 sati. Porodica zajedno večera. Razgovaraju o školi, planovima za vikend i običnim temama. Komšije gospođa Mara kasnije svedoči da je te večeri čula smeh dece i normalnu porodičnu komunikaciju. Deca se šale dok jedu, a Borislav planira naredni dan. U 21 sat i 30 minuta deca odlaze u svoje sobe kako bi se spremila za spavanje. Jelena i Borislav ostaju u dnevnoj sobi. Komšije primećuju da razgovaraju tiše nego obično, ali ništa ne upućuje na ozbiljni problem. Matija Bašić, poznanik Jelene, dolazi u stan radi kratke posete. Noć 7. na 8. oktobar. 22 sata i 30 minuta. Deca su sada u svojim sobama i spavaju. Jelena i Borislav imaju razgovor koji postaje napet. Matija je prisutan i u određenim trenucima sluša razgovor. Komšiji iz zgrade, gospodin Ivan, kasnije svedoči da je u tišini noći čuo povišen ton, ali nije mogao razaznati reči. Od 23 sata i 30 minuta sukob eskalira. Borislav gubi života, deca ostaju potpuno sigurni u svojoj sobi. Komšije ne mogu videti šta se tačno dešava unutra. Satnica se temelji na policijskim zapisima i izjavama Jelenine odbrane. Sve se odvija u ovom periodu. Pola sata posle ponoći Jelena razmišlja o daljim koracima. Matija je prisutan i razgovaraju o tome šta uraditi. Atmosfera je tiha, napeta. Deca još spavaju i nisu svesna događaja. Rano jutro, 8. oktobar. Između 3 sata i 5 sati Jelena poziva policiju. Navodi da je u stan došlo do provale. Policija brzo stiže na mesto događaja. Policajci, među kojima je inspektor Marko, započinju prikupljanje prvih informacija. Od 5 sati do 6 sati i 30 minuta utvrđuje se prisustvo Matije Bašića. Policija dokumentuje mesto događaja. Deca su smeštena na sigurno. Komšije svedoče da su videli policijska vozila pred zgradom rano ujutru. Od 6 sati 30 minuta do 8 sati Jelena je zadržana radi ispitivanja. Policija prikuplja dokaze i ispituje svedoke, komšije, porodicu i druge prisutne. Dan posle, 8. oktobar. Između 8 sati i 12. Istraga se intenzivira. Policija prikuplja dodatne izjave svedoka i rodbine. Utvrđuje se da je Matija Bašić bio uključen u incident. Deca su na sigurnom kod rodbine. Između 12 sati i 18 sati utvrđuje se da se radi o teškom kaznenom delu. Policija planira dalji pravni postupak. Svedoci, uključujući komšije i prijatelje porodice, daju izjave o ponašanju Jelenine i Borislavove svakodnevice bez pretpostavki o događajima. Između 16 sati i 20 sati Jelena ostaje zadržana u policijskoj upravi, deca su pod zaštitom. Policija završava inicijalnu dokumentaciju, a slučaj se priprema za sud. Suđenje se vodilo pred Županjskim sudom u Vukovaru. Javnost je u nekim fazama isključena zbog prisustva dece. Matija Bašić procesuiran je u odsutnosti.
Deca su ostala pod sigurnom zaštitom, a Jelena je pravno odgovorna za incident. Celi slučaj ostaje upamćen kao tragična porodična priča iz Vukovara 2011. godine, potpuno civilni događaj. Priča pokazuje važnost pravnog postupka i zaštite dece u situacijama porodičnih tragedija. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.